Pull the vehicle over! Pozdrav Raja, Logan ovdje u najnovijem uzbudljivom vlogu. Evo ko što vidite, Murija nas ganja, mi bježimo od njih. Ne možemo da vjerujemo što je to, šta se to dešava, ali ova Murija je luda, mi smo znači opljačkali banku. License and registration, please. Agatlas, najveća faca, velika mi kuća i jaka sam maca. I draga moja Raja, evo me trenutno ovdje na putu na 270-ci. Pićim definitivno pravo ovamo ka mom ocu gdje on radi, zato što je čovjek, kako da kažem, izgubio ključeve od auta i moram odnijeti druge. A još veći baksu što je jučer mu se auto pokvarilo, jutro su uzeo moj auto, koji je u stvari njegovo auto. A on je u stvari ima moj auto koje smo se mi zamijenili, on tajnički je izgubio svoje ključeve, ali pošto ja vozim to auto, onda je moj auto. Ma ja, tako nešto. I ja njemu sad to moram odnijeti, evo brudera ovdje malog, i mi idemo znači tamo. Sad šta je u stvari svemu ovome, odnosno poenta ovog svega što vam ja govorim, nema velike, nego da ja vama ispričam jednu pričicu, dok već imamo vremena ovako malo cool, jel tako? Znate onog mog druga Kenu? Keno i ja smo prije provodili mnogo vremena zajedno. Imali smo puno tih uzbudljivih situacija, mnogo uzbudljivih avantura. Keno je jedan, znači, ovako perspektivan lik i mnogo je cool. Šta je bilo? Prije jedno 3 godine. Keno ti je morao ići zubaru. I ode ti Keno zubaru fino, ali on toliko plakao kad je došao. On je toliko plakao, njemu nisu zube da mogli očistiti balan. On se toliko prepao ovih zubara, pa to je nenormalno. Sjeća se ono kad je Keno to radio. Kako neću zna da je od duša od čovjeka počela se raspače, nisam mogao da to razumije. Nije mogao da razumije čovjek. I šta će biti? I tako ti odveli ti mi baš Kenu kod tog zubara, tamo ovamo, čovjek plače, Dino ga drži jerane, kaže, ajde dolaz vamo, plače ludje! Ama ja ga čuvam svojim rukama, ne znam što da radim od čovjeka. Svojim rukama ga čuvao. I mi smo ga tu pričuvali dok mu je doktor udario injekciju. Ta injekcija je njemu ublažila bol, malte nije mogao jezik osjećati. A pošto nije ko te zove? Zove me tata, da vidimo šta hoće. Alo? Dobro je, tata Irfan, isto imaš šta radi. Tata Irfan, pa poselam ga, balak. Gdje si ba tata Irfan? A, u Pomosi. Aha, dobro, pa sam da znaš, eto mene i Dine, sad ćemo mi tebi donijeti ove ključeve koji si ti jutro izgubio. One što je on izgubio? One što si ti izgubio, ja. Aha. I šta će biti? Mi ti odemo fino tu kod zubara i njemu su udarili tu injekciju, ali ta injekcija je imala nešto se loše u njoj, nešto loše bilo, nešto nije pasalo njemu u tom lijeku i on je izgubio malte ne osjećaj u jeziku 3 dana. Koristio je Thajma Tharadith. Tu noć Keno odlučuje da hoće da ide da pije. Keno ti je znači stari, hajde idemo thubit. Rekao, hajde nema problema, idemo thubit. Naravno, pošto ja ne pijem, Keno ti šta smiješ? Mi smo ti odlučili da odemo u jedan lokal, estradu u to vrijeme i Keno se na roku. I mi smo tu bili, znači, do 4 ujutru. I nama je bilo fino tamo ovamo, Keno neće da ide kuć, hoće da ide u ribu. U ribu, znači, nismo spavali, Keno odlučio da ide, mi idemo u ribu. Kaže, vaha, idemo pravo gore na Merrimack Caverns, kaže, idemo fino da pecamo pastamku. Pastamka je inače ovdje mala ribica, ja mislim da je pastamka inače mala riba, sigurno ima kokitova tam negdje na nekom Kaspijskom moru, ali ovdje nije, ovdje su male te ribe. Kemo ti dolazi, vadi svoj pribor, gledam rekao, Keno, molim te objasni mi pobogu, Keno, šta će ti taj štap, ta štapina na koju možeš krokodila ih uhvat? Pa kakvog uhvat? Možeš uzeti onaj štap, istući krokodila ovako po glavi, prije ćeš ga uhvat znaš kukaba, udica kod točak od auta, bolan, od kamiona udica ona kukaba. Kaže on, thud saltaga, molim te, znam ja šta radim, znam pecat. Rekao, Keno, dragi, bolan, to nije ni rijeka, to ti je bolan potok, to je toliko bistro.
To ti je lavor, balan, tu se vidi riba kako prolazi. Malte ne samo kaže, upecaj me. Ništa, krenu ne konta, uzeti krenu taj veliki štap, odnosno štapinu i krenu. Kako on stavlja ono u auto, ne možeš ga bolan staviti kolika je štapina. Kad vidim ono olovo što ide, to ti treba ono malo olovo sam da padne, ono, znači kad riba trza da može i olovo deći da vidiš ono. On ti je stavio 4 kile olova. To je znači ovako ono bolan, to olovo, to 4 kile tog kamenja koji on natrpao. Kaže, slušaj stari, treba mi dovoljno da stavim da to potone napod nas. Jel, da znam ja šta radim, ja sam veoma dobar u tom pecanju. On hotstane prave morske ribe. Prave morske ribe idemo fatat. I očekujemo da hvata morske ribe, znači morske ribe, rekao Keno, da ti ponovim samo još jedan put. Idemo pecat pastrmu, to ti je znači malo, to ti nije ni riba kako treba. Ti si ponio štapinu od 4 metra, znači ponio si dovoljno olova da može potonuti na Atlantski okean i ti hoćeš sa tim da hvataš pastrmku. Kaže on mene opet ono fino, sud salta ga glupci, znam ja pecat ribu. A još me ono nervira na njegov glas kad priča zato što udario mu doktor injekciju pa ono ne može da kaže fino, znaš ono šta ima nego šta ima, radi se, glupci, umjesto glupci, kontate. I hajde eto ja nekako sam prešao preko toga i mi smo ti krenuli fino. Sat i po vremena je udaljeno to mjesto gdje mi idemo pecat, znači to je izvor, to je čista voda, tu možeš pit, znači odande. Ono ribica prolazi, a ti popiješ. Samo ako se ne popiški riba, onda ne valja baš, onda je malo gorka voda bude. A to nije stvarno dobro za grlo, znaš, ono želudac kasnije te ne ufati kiselina, pa to nije dobro. Mi smo sad tako, znači, u 4 ujutru krenuli, trebalo nam je sat i po vremena da dođemo do tog izvora. Što će biti? Mi smo ti došli, znači, među najveću rulju Amerikanaca. Su oni Amerikanci što i viđate po internetu, oni debeli, znaš, oni što samo jedu cheeseburgere, tu su ti oni bili. I sjeli poredali se, sjeli baš između njih ti Amerikanaca. Fino ja zabacim onim malim svojim štapom od $200, pravi, znači, stari mi kupio pravi, profesionalni, da mogu fino šta uhvatiti. Keno ti je sjeo, znači, tu pored mene i onu rulju štapinu od 4 metra, on ti je nju izvadio i krenuo da zabaci. Ko prvo nema šta zabaciti, to ti je 7 metara široka ta riječica mala gdje je taj izvor. Uzeo ti Keno jarane, uzeo onaj štap nazad, trehnu ga skroz, pade ono olovo nazad, tamo razbija drva. Kad je on trehnuo prema naprijed. To ti je otišlo negdje gore u nebesa, pum, ko atomska bomba, pa to se ba pola izvora izlo dok je to stiglo dole. Uprskao nas sviju i gleda okolo, kaže on meni, sad ti vid saltaga moje kako se peca riba. A ja ono kontam, rekao, hajde se kladimo u cvaju da nećeš da ću ja prvi uhvat. Ja rekao, nećeš ništa danas uhvat. Rekao, hajde se evo kladimo da ću ja prvi ribu uhvat. Kaže on, hajde se kladimo, ali neću cvaju, hoću petobanku. A meni ono isto smiješno, znaš, i dalje kako govori čovjek, ono, nestalo mu, nema kontrole nad jezikom. Rekao, hajde Keno, može u petobanku. Izvade ti on onaj štap, ja čekam, nikome ne grize, razumiješ, nikom ne grize riba, nešto je to bilo, šta ja znam, možda su jele noć prije. Kad opet ti Keno hoće da zabaci, znaš. Uzeti Keno onaj štap, opet tamo polomi, znači pola šume, ode skroz gore u nebesa, bum. On ti je ribu pogodio u po glave onim olovom, s onim 10 kila olova. I znači on je ribu ubio, on nije upecao, on je ribu ubio kamenom. I uzeti on onu ribu do kuće, kaže, evo vidiš, ja sam prvi upecao ovu ribu. Dođe sam petobanku. A meni krivo, nemate pojma. Meni krivo, bolan, znači čovjek ne zna pecat. Još sjedi pored mene, smije mi se. Večeras ja da se fino napijem. Pjeva, zeza me, baš ono namjerno, podlo me zeza. Sinoć sam, pola kafane je popio. Meni krivo, ne mogu da vam objasnim. Sjedi ti ono onda pored, meni Amerikanci gledaju u mene, ono, šta je s ovim Kenom, znaš, i meni je malo stid bilo. Još sam ga zamrzio to vrijeme, bio ono, moram čovjeku dati $50 i šta ću ja sad? Kaže on, slušaj saltega, dem prisuvaj ovaj stab, moram ići kakit. Rekao šta? Prisuvaj mi stab da neko ne ukrade. Rekao neće ti niko ukrast stab Keno, molim te idi ga hoći, di ovdje WC. Rekao Keno, ovdje WC-a nema. Rekao idi, imaš šumu, ovaka šumica bila baš.
Rekao ima šumicu, ti iđi, ali rekao sam mu fino, Keno, nipošto nemoj onim svjetlo-zelenim listom da se obrišeš. Rekao, to je žara. Keno tek došao u to vrijeme u Ameriku, nije znao razliku. Naša žara, ok, malo se ožari, što ono, bude na početku, malo češe, mislim, Srbiji, bla, bla, prođe. Ovdje američka žara, znači, poison ivy se to zove, kad te ožari, jao, pa to plikovi narastu, bolan. Isto ko da se opržiš, ali samo ih milion ima. Koji dio tijela dodirne taj list, znači ti si gotov, ti moraš ići da kupi sebi specijalnu kremu, da to mažeš, to ne prođe ba 5-6 dana. Stvarno fuj izgleda. I otiše Keno fino tamo u šumicu. Vratit se on, kaže, jel mi trzalo? Rekao, nije ti trzalo, Keno, nije ti ništa trzat. I sjeda ti on na onaj kamen gdje je već sjedio. Kad ja vidim nešto Keno, posle 15 minuta, ja se okrenem neko Keno, smir se, nisi ti crvi u gustici, onako nas ljudi već mrze. Zbog te tvoje atomskih bomba i zabacivanja. Ja seri vahat, znaš da je to moja strategija, ja tako pecam. Rekao, znam da ti tako pecaš. A uopšte nisam znao. Opet je on počeo ono, rekao, gdje bolan Keno, nemoj bolan, šta ti ići se lijepo operi bolan, ne ti vode, molim te. Kaže, ma nije to bolan. Ko šta je bilo sad Keno? Stvarno me nešto svrbi dole. Rekao, Keno, kako te svrbi bolan? Ići se molim te operi. Ma nije to, salta ga, fino sam se obrisao, sad ti je sa series. Rekao, dobro, hajde, idi još jednom, šta je? Joj, kad ti Keno uznemiri se čovjek, ba odjednom ono, salta ga. Rekao, šta je bolan? Svrbi me kudita. Ja sam već skontao da se on, znači, obrisao tom žarom američkom. A meni sad drago. Rekao, aha, nek ti Bog kazni za onu petobanku sada. Ne salta ga, nemoj bolan, moraš nešto uraditi. Što da ti uradim, nisam ja doktor, znaš. Meni smiješno, to njega svrbi, bolan, to njega, on se češe, ništa ne pomaže, bolan. Joj, kad je lik počeo paničiti. Trči okolo Amerikanci imaju kante, oni drže ribe unutra. Joj, on ti to trči okolo, bolan, razara sve oko sebe. Proleti jednom poremni, salta ga, podsesi me, više mu dopizdilo čovjek, on se go skinuo. On trči okolo, skoči on u rijeku, gleda u meni, ono pliva dozdo, kaže, a, salta ga je fino ovde. I eto, tako se završila ta priča sa Kenom, morali smo ga odvesti doktoru, da sam malo i ono pameti. Ako doktora je bila jedna specijalna avantura, možda vam budem pričao jedan dan za to. Ništa, hajde, ja sad odo, stvarno je vruće, treba da snimim jedan super duper klipčić, u stvari više klipčića, malo sam zaostao ovih dana, pao sam bio u neku depresiju, pa mi stvarno nije bilo dobro, da li je ova promjena vremena, da li je šta, da li je život, znate vi kako to već, nego da ne filozofiram puno previše, pozdrav za Velibora Erića, za kojeg ću snimiti ovaj klip u skate parku, pozdrav za Igora Pisća, Jovana Brkušana, Kemala Jamakovića, Haris FM Džem Halilovića, naravno tu je i moj veoma mnogo dobar drug, admin na stranci Logan, na koju bi volio da dođete u što većem broju. Naravno, to je naš, vaš i svačiji Edin. Pozdrav za jednu prelijepu djevojku koja je trenutno u Brčkom, nije važno kako se zove, Benovce, tako to, Jusuf Kvakić, sretan te rođendan, legenda ma. Pa ništa, hajde, ako sam vas izostavio, ne bojte se, imam listu korkuće, to ćemo odraditi specijalno, pa ja odo sad malo, stvarno ovdje je brutalno vruće, evo, nestalo mi ovog soka, ovo je inače sok ovako, kad dehidrira osoba, ovo treba stvarno popiti, ima ove vitamine koje trebaju inače ljudima, znati. Pa ništa, hajde, Logan out. Gitva Agatlas, najveća faca, velika mi kuća i jaka sam maca. This is Kiko and he is like a tiger. A ovo je Sandokan, moj vjerni mačak.